wodin bi enkete sie bi a wonya ya wosi ye no edie ben ene hye ne kutupa edie ben ene hye ne nkran ema sa ha na woto mu no wotimi free mu bie mu nso no empo wanigye mu a edie ben ena anigye no nso no etimi ebo anabrabo busia ensem we sei ene afoforo nom no ano ene ya yetena se esi nkonwa na yesi hu brekutire ewo MWHO asem so ne yese opesa wode wasem ebedan ye ne abusia ye bie ya kwan mu ye bie ya pono mu de ato ho mipa cho betimi aba SOMPA FM fidue mu ase no ye kira kwan no ewo Accra Dome Green Hill Street anasa Watermelon Street ye ben Dome market ne pa ntino dru ho a na mpacho ubisa SOMPA FM wa kwan na efa eye Dome market wa ekosi eye Eco Bank ho no anasa obetie si main road achimota ene tanta here road no mpacho ho na ye wo obetimi afre ye production line no na ye ne watwetwe enkomo ebia wontimi maha ye betimi no wakasa ewo ahoma so 0509 438 463 0509 438 463 na bibia so etimi akoye ede ama ebusia ma yemfa seda ematachi my phone nyina isanse SOMPA 106.5 FM wonom so ekremu ewo ho nkranza SOMPA 90.7 doma SOMPA 101.3 takwa phone so eje ewo SOMPA 101.1 takra de SOMPA 103.3 mu nyina ka ho bi ena eso adwumedie edru empempem aboboa no ene awie adamfo pa radio ewo France Paris wonom so etoma de hye ya wonom ho wada Roma Facebook no eya na wa hia yen wo ho sanse no mienu nyina da ena edi dwumedie we sei eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra anase YouTube no SOMPA FM Live ebusia onsa ebeka yen www.sompaonline.com so esem nyina da yabone bobrodo ntwa akosane mu abedema na wonso akoyi wodie ede efree ho na decoder nso no yetwa live ewo ho a eye SOMPA FM baby a radio stations ne go no pacho se wonya no a risk na mo bi a onimde ewo decoder no ho no abe risk na ma sebe ya da ne da SOMPA ye dwumedi ahodo ya yedi ewo fidue mu anyina da ne titru ene MWHO asem onso betimi enya mu chefa mame na mame akosuago aboaje ase dondon hima wono ene dwumedi esine metri so afei apam dada menua beme enso eka ho bi Jeremiah Somson enso edom yen afei Augustine yegina yaka bom na dwumedi na wie yede besom wo medin di OHENEYERE mame ekuya yeboa esiama bronya na yemfa asedane binso ema eye kasa mineral water mpacho se wo penso ede dwuma enso ya nyalewanso ni nyina da ene no eto nkwanta pai wo benum anya opomoden wo benum no wanya nkwa esanse water is life dia na eye kasa mineral water CASA and aye kanfo ede ama word of war bibacho eye yo party bia wo party anase bia wedding bi eye yo ene ne keka ho ni nyina nwumako ahodo nsafo yesra mo se dispensers no monkotum so na mongigibi emfa nkosi emiamia ahodo ewo modwumedi ahodo anase modwumedi bia ahodo no se beya modwuma ye fon so no wonsu no mo no bibia bekoya mapomde ho nsem no so asisi so ede ama wo no mpacho mo moton drinks no so no ne bo ofoko Kasaloma Ventures ono obedi kasubo mo sebeya obetimi ate osise ya ahwim okoton a na wanya mfa so pewa bomoden hwehwe na kira kwan e wo Taifa Accra Haya Bok Hospital na chi obetimi afra ni 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 0303 965 780 na bibia so akoye ediamam Hajia special local foods eduane pefie ne hompacho yenkodidi eduane papa ebiti sefufu ene enkwan asort ni nyina bi ewo ho meka se bunu ye de koto ene chese nwadwane ye ene nwamuno ni nyina ye akwa bi ene ko bi kakra mamone kakra wati ase obi nso go ho pesupeku kakra pacho ni nyina bi ewo ho sanso ena
na emo ahodo ni nyina bi say jollof say wache fried rice and also plain rice with stew no ebuso banko tz ni nyina bi ewo ho aprapransa no hu ntiti ne banko ne de papa ntiti ne banko no enya asem keto me pa chofo ni kire ho ewo hacho atomic kwan no so ben transaction bo modern ne hajia eni kaso bomoy ewo social media platforms ne so hajia special local foods ko hwe na kira kwan ne ma delivery guy no so aso nya hie wie sanse ya na ebi wo waje so nante awia so akoto aduan pa cho o friend number wo ya aduane bi apa bia no sima kakra bi na edru ba bia wo number ne 0246 359921 0246 359921 and 0535 484392 0535 484392 Hajia special local foods or say Adriane Pefie ene home. Missy ye didi na ye nomo de ye den ya da to de bia nyalewa beba enframa ye humi nyina dampa chow na no ada Dr. Sistus betina ha se no kwesi ada na kirekire se enframa ye namo aye humi nyina na busia se efin ene moa wa ma wo enti no se to de bi na se wa nkɔ hospital se me koye mi nipadua mu hwehwemu ana se bia me kɔ ne ya me check ups ahodo ahwɛ se bibia is in order mpacho wan hwe ya na ye bedi bro nyen hu de ebe na ya de abo ato eno nti na endpoint homeopathic clinic ahoto fie ne hofo ni kire mu ho e ba wontire mu nyalewa ahodo wo se mu de obrebo ana se wa hlema wo mu de me pacho ni pedua na kwa nyina da ba bibiala ho atechema ana se wo ha ba enam yade so no endpoint homeopathic clinic se obehwe na watu ase wa bra yade no ensan emabiem awo ho nse me pacho de asere wache enye wo enye tomatoes ene yakoto ni dwam na so da ne da wonse no nkumafo watwere wonse de ego so ene me pacho waso bi eye wate fire na moto eko eye shell signboard painters kwan so e wa akra ha se nom anase kumasa ne mpotem a chronom abohia endpoint homeopathic clinic obeju awa etu no ahwa aboa amanyin se no ebi etimi abeto wo yefru ne wawo afa ho afa ba wani gie ewie wo peye wadaro ma mema ne so no mo prostrate ho nsem ne to da bia na honhunu bia bem to da bia na oha bia bobi okrampo na mpacho ya kase ye de rubber ato ne be mbo okrampo nso a wote akonwemu a ye de na ekotiata akwa akotwa no ne ade me pacho wanhwe ye koyi krampo e besa ba no nti no ya no akọ eye endpoint homeopathic clinic ne ya hwe abo momre yo ho nsem no be ma usipi na wasita usi gina ya no wasidi gina pim enye de ebe kontunu bi ne no nti no endpoint say bra na wonsiesi onkase mu ha obeto ato ne nyina da ye massaging esa de pi so 0244 867068 0244 867068 and now 0274 234321 0274 234321 na endpoint homeopathic clinic Dr. Edu Boaten waje so na water fridge opambo bema ajimasi enkancha wo say wo de no aye malaria anase bia ho hye to de bia wo ehye wo ma na wo de awo wo ma na ehye de mpacho eno ho nsinsanso ni bi no wanum nyina ato wontimi entibi eni ohuna mu nyina ya wo ya mepacho bomodian na ekọ eye time herbal center wa so ye anase pharmaceutical shops ahodo nyina mu over the counter shops anase drugstore ahodo nyina mu herbal shops ahodo mu na koje time herbal mixture TIME Dr. Subetimi Afreno bia peso to be cotton bia peso bisana sem 0244 417 669 0244 417669 na wajo so amabibia so etimi akoye apa me pacho me mo akwaba mejo so mo abrotia nyame adawro ma bibia da ye ahun se wo hwe phone so sa bibia beguso ana se me hwe wo Facebook ho SOMPA FM yo ene ma yemfa obi ma so a omra omra Facebook no so na omehwa de na oba nso aya won hye okay na obi nya bi sharing is caring no kre wakane nyina mate sompa ne de akatua panam mate my yafa happy birthday nso ma abake abana bedu adepa coffee abake for short it's your birthday adepa me pacho ene ni kunu wa hanti o se me mfa ne mpie minti me mfa ne mpie sa matomra wonim dia won said
na okunu wa ha was okunu na de opi nti no Mrs Sunday me so me de ne bepie ono opache mota mo kopa no kre anti nyame adoma de ne be wura wo Sunday onyankopon koso enhia no ntintim onamo se duese esubonte omo aham chill but don't freeze abana bedu yama wutiri nkwa apam yama yetiefo nyina nso tiri nkwa se ne wo mu tie sompa wo mu ayenhira every day is a chance to begin again the bia ye kwanya obetimi ahase foforo don't focus on the failures of yesterday mfa wadwene nkonkugu audi ne nura no so start today with positive thoughts and expectations shase ne fa adwene papa and afi ensusu papa and de woni so ye papa bi ehase. What are we trying to tell you this afternoon? Den na wiye ka kire wo. Embrace new beginnings and leave yesterday's baggage behind. Ye fofora eba anase ade foforo no ye na tu na dada no janwachi. Ditch those failures from yesterday and kickstart today with a vibe of positivity and good expectations. Enra nkugu no manunko dichi na fe enidaso enkunemu die enim die no bra. Because focusing on the present and future can really help you move forward. Enti wani ne wonsusu ye nyina si die di wanim ene woda achenso no aboa ma atime ko animu. Instead of dwelling on what didn't work out yesterday, and say wode wa adwen be ko de nura ankoyi so, you are encouraged to think positivity about what today can bring. Enti yeshe wonkuran say ya adwene papa na eno no e de ade papa bi afa woda no a e de wanim no de abrew. This is what we have for you. We ne wode ma MgsmåBORHÅ ASEM. Atinatene nsem a ye wode ma wa wie no no. Ye twem no etwem. Emma onfonso bi. Enema bi a wo ye yankoye. Nkuguo die bi. Onsusu ye bi a amemu ama no. Emma ne nchechiro na moto na bibia no wonduele anase wontena. Eba sa wo ye akwa ma no. Sure. Sorry film pim ko wenim forge ahead nyena bia no mo uhwinti nso abibia me say na oniema hwiegu na wasesa wonantie wahyehye ne ye nso so esan se ba bia wodru ye a wo hwe ase no next time no se wo sa ma hom ni so bia wo si nkete a na wasa abon ho so asa dru ho ampacho dru ho abehu sa ha e na me hwe ase nti nantie a me de koye no I have to change my process. Wow, Yamishra. Enti pacho so ko chimp na bi na samoa o. Unim so wa waste your time. Ebre nyan koye. Ja no na twen foforo. Ebre koye. Okay. Se won twen foforo kran pacho nya mpra twen nko ane ade pa wo wiase. No kre. Me say ubetimi de wabra abo no ma me akosua agwo abo ageda bia o kan asem bia to metirim o se woti aware ase a o se e na me kunu ha me ukunu bia wo mana wusu e na den time no aduane awuni oni agyae edru bra obedi na so o ka kire wan pacho no anu ama no nye se da bia akosha kitchen oba oni na waste your time o se nka kan na nka fa ho share education mu fa ho share adesua bi me na online ubetimi asua ensano dwuma pie wo online me kra na me nim fried rice yes about through social media and all kasa me nya fried rice am nim fried rice yan kasa assault akasa me pacho bibia na social media ntia phones na ekitan na ebetimi e de aye bibia ebetimi aboa ya brabo ye betimi aye join courses bi a online wo mo ye bi na timi upgrade yourself na ye nya development wa ya brabo na ye hwehwe ne mo emma ne ema bi a wo mo wa ware mu nsem enchekere wo na be ma ne na oye masem wa jamba cho when the time is right he will come back to his senses and come back home. Jano life maninya ni freedom jano ene ne nye kiki oh yes sir, you are wasting things. Oh say niema jano e ba sa wo pia no ene ne nkasa boko but ni nyina mu no ye niema enti awie ne ye ka kire wan say on phone so bi a wo ye wo niema bi a wo ye ya ankoye ama nkoguo bi a wo di ye ene wo fefo dodo na no they are far ahead of you. No correct. It is be officer oh asa me dia market kire wo abrabom. It's never too late for you. Un kechi
wahwe ase but obesa sa wo sa ma homini so biem asa apema ko animu a nim se fa John na kan yo wose edikanfo bi wo ho a omba ba ye achikafo na achikafo bi won so ma ba ye edikanfo enokre enti abrabo mu no eya enkase nam wo de ho toton kofo ntinu hu sa se wo de wase ye wie ena ne we nyina na hya ase we kurase ana kro kitu amene de baby a wedru o wa broche no o sende ne maame mo niama wo de je se de obedi kura bo me pacho ma sa hwe ase bia wana mo no wantutu ne ye but eno na ma ne nchechiro move forward sorry na ekwo wanim na bibia obesi nkete with perseverance Mrs. Success is always by your side. Tise wunya aboso bi bo mu na se okasa obepima ko anim kwa definitely your destination no eyade a obedru wonti yen fancy asenum na ene yenko yensemu a eda be maso mishrawo yeko ye papa ba ko ho ewo kaso a ye papa sofo na pam ya na yenhwe we sen ai osofo asare ena yene no eba betwetwe nkomo na Living Praise International kaswa asafono no ena etua anonte no yenko ne ho ene ensem dodo na ena yebeka na yene ne bedi na brabo mu nkomo kakra enu ada yetina se wo MWHO asem dwumedie so me manfatu hu bi asem bi a asie yene sofo ebetwetwe ho nkomo sanse ono ankase ne nua sofo ena sa asem we sei atono eto da bia ya sofo mpanyimfo sania yese nyankopon anase Kristo eya asafo niti sania bema eye fieti na na yire ehye na se no san so na congregation na na se nsafo ni nyina nsafo mani nyina so na bibia no eya wo mo ehye asofo nom ase mayenko na ye ne osofo asare enkonkodi enkomo we de enye odifo asare papa bi efre no odifo asaba we osofo asare papa me pacho Christ asumdwe nkan na nkan wonso aba jo mo de se oh onyankopon entie ne wo mpa bo ye nyina ye ho ye na nso ani adom nso no ye pa papa osofo asare oye hwan ya me pacho osofo asare there's of Living Praise Sanctuary. I know JE University. I war between Malam Junction and Weja Junction. Osofo asare so every SOMPA FM. Nominee as in 7 year one. okay But and Krahaya and the woman in Krahaya and Matana. I am a man now. Osofo asare we are into construction. Apart from 7 years of follow. Meba ho. We say we are surrendering the Living Praise Sanctuary. Yeah, I want to sorry, me will be a me so paying Pastor Francis YeboaA. Okay. And now so for asare SI into construction. Now say you also into construction. To also my yeah, we are into construction and supply. Okay. Okay, now the whole nya suffer no no a omo depending on nsafoma no. There. O ye wan kasa wa adwuma. Yeah, me yes adwuma. Na asori ye tu ya wo ka de. There. Me ya ke tu bi ha asori. Wa na onje anansa mo ho ne de mu because nsafo ne bi wo ho a ye tu ya asofo ne bi ka. Oh, e bi mu wo ho a tu ya o. But me de me ya ke tu ya. Adentia. O beska. Oh, sika de so obia pe but se me wan ho de anya me ma do ma metumi aye adwuma na me so matua me side na ma contribute to asafo no ene asafo ne kan kro no e wunya se be asafo no ni sa ahode ne kro mbetua me ka na se me so me depend on asafo no se be nya me ma do metumi ekoba me so me ketwa metumi aye ne se menso metua me tutu so dudu here dia hwe onwa wo aka no the time wodi ni ho oh yes you be support dia fine that I wanted to wo dia I don't see the reason why another me wunni ntia say me dem ho eto asafo no say asafo no ehwem that I don't believe.
Yate. Enti sani a wosi ka no wofre enum gwan ni eno wahyasie no sen na ne emasitie wani fia wobeto eno ni agya no sen na wan setena mu na sitie ya wodidi mu a wode bedru kaso yi. Oh, meda wase. Asetena mu de enti sani ameka ya no. Me ma ye 10. Na me toso. Ona otoso say. Na me toso mo 8. Okay. Na me the 8 born. Okay, o hone te ko yenti yanti ni ye yento aso a. Okay. Yeah, wo ye na ye even ye you know ye nim self contained democratic. Ma many papa ni na da ye kema ho mu wo Accra New Town. Wa na ye tete ye. Ani ye di eni ye. Ye nim sania Ghana na asetuna etie in terms of adwuma ye no remember me not on ade wo malata jum. Okay. Emra ye go school na ade ni nyina wo pon school a wo dem say wo pon school akọ ejum akwakoboa wo maame e wo jum. Aton ade e pon a ebi obani aduane kura wo jum ho na momo adibi wo ho na won so dibi so abre wo nuanom wo fie. Nya na ye nim na nim se ye entity a na umu se abawom ye niema bi akekesa. Okay. Na wani so ade hu nyina so nye sika ye nia wo na ne waja ebe ka kire wo se ye no na wudi so a wo ye den wo ye am gidi so se ene aboa ye bibre. Okay. Ewo baby a yankopon so edi ya ba baby aboa ye aboa me metumi aka jo say aboa me pa ye edu enche say ye bo bra rebi akeke etina ye ma me ne ye papa na ya se e ma ne omo kan ye echeche omo de man ya no eno ne ya fem a ende me dia ba bedu baby amadi. But now I'm 55 years and I'm still going. 55 years, still counting, still going. Yes. What do you fear saying? And son, I will free woman memo engine. I will free one so no. What do I need to be more him? Oh, me free me, my me papa, and I said, yeah. Now, me secondary because school, I don't think secondary school. Okay. Yeah, me secondary school. As I be diploma courses in theology. SOMPA FM. No money na free mo. I can say 40 years ago. That's when I was about 25. Now me free me mama and then me papa me game me home. Me music production. Me akubot music. Okay. Yeah, na producer na champion. Me lumba so ya juma kakra. Hey. Because I'm a writer. I'm a draw. And yes, the cassia not to any power. Oh, yeah. Right. They actually need to team more active. You know, they are not as close as those who are there now. Okay. Yeah, need to team much. The Lumba was sponsored newspaper big pain. Lumba sponsored newspaper big pain. Yes, the Star newspaper. The side. The Star. The Star. Okay, Star. Yes, when I'm a Lumba's corner. Oh, okay. I'm very good at marriage. In Lumba's corner, we were writing on marriages. Okay. When I'm a draw, that on me and others. And I never regret him. That was in 1995. Okay, so what call a year into music production pain? And if free one call Cantamanto, I will be Akubot Productions. Man, I'm a manager at Akubot Productions or Cantamanto. Okay, from there, and I'm into construction, papa. Because now I'm here supplies, and so I'm a nautical regional and then regional maritime university. Okay. Me Omubia, Omo Pebia, Omo Pesomo to be Okorubia, no. They are one of the biggest and the Namatoto Namadiako. Then through that, I'm into construction.
and this is a dana there, Emma and Crawford. We are here free, but we do the idea. The Mukakana Mati. Papa, Wadaroma, Ura asofudi anymore in fear bear saying ye. Now, what shall say, no so, what shall say, no so saying, and an near ma, I shall see any city or how be a offer moon, a was asofudi anymore. Then I say it's in a way. The last of the demo, get 2 Muslims of 4 years. That's about 14 years ago, 2011. And yeah, ordained me as a pastor. But before then, there, Nanyamani, I probably blame. Yeah, I know what I say. Like I told you, what you truck pay. What you truck pay? Oh, yes. Who got you in one fan? SOMPA FM. And to my dear, no, and I said, no, be the end, and I would be called you on so one a Juma way. Oh, let Papa ye be MIA. And ye dear Juma. Okay. I will market him. As long as I told over 40 years ago. It's over. Until the truck. I thought it'd be a Kaya Bola, and there to send ya on the tries to be because it's a Bola. Emma, man, or no, your bakery, into Brodo, go fruit, and this animal, I can't get the question and all those things. A free honor, I have a ras of him as of the damage to over 14 years ago. But not calling no or a bit to me whom a default to me whom a cat show. I mean, so that's now. No, no, there be many because who say as of dealing not quite is a restricted one. I say, I don't know. Decent job now on pay. I say, count set, maybe. Now that you have to be that person. Idea, the piano. What's me found who run near Mamusa? Into no one ninja. You know, I mean, I don't. You 2 months. Yeah. Get me 2 months. My mates, my dad was a neck. The glass of the Dimava bit to know. My cousin, I give you pray, mammy. Yamia, ye be as of the met to Kaya Bruce. As of the I never be and Nama of the apart from saying me Juma, I mean, be better himself. If ye, I am an enemy, a tea, if ye. Just over there, I am never be brave, mammy. Then I'll be saying, no, disadvantage is so a woman. I said, be a Oshia, no air catastrophe, I know what I say. Any fear, moment, dear. But I feel that's my catch of the 2025. I feel ya was not the map for Yama be brain. If we are Brosazo, by faith from seat 2. Abrosandi at was the same. That was you know. There was so construction. My construction. You were doing me, Juma. Wow. I'm a free Brosazo FM. I'm a best home. Wow. And I'm a 9 and to me got that 37. I'm operation. After no, maybe like September 8, September 1st, September 2nd, September 3rd, Nina, Quenchiaka, Quenchias one. Twice so 1, 1st, 2nd, 3rd, 1st, the other card, September 1st is Sunday. My poor sorry to if you are sorry, them, I mean, Babe, and I first one is here. At 18 years, so another one, so is here. And one day, me am a car on the 3rd. A war, atomic, between atomic and the Quam war. And I'm a car, and you know, say, in your eye, then a Jumana, one funnel, and who, when say, near me, one, and answer be a war won't be never soon. And then a bow. I'm a Gigi at him. But so we really know at the fishing. I mean, no cinema. I'm telling you, I didn't be anywhere. Every to every.
Okay. Papa, wofa onyankopon sa wokra na wagye nkwa ewo asofodie kwan so be semfinhia ewo si du 9 nie. Papa, wadaroma ya menim se oteme nka wadaroma. Meto nkapa. Menim se aya wo mo video se wo nante anase bibia ya ewo ho na wa homa no etwetwe sikakra. Me wo baby ame wo no kra de efim and me wo me obi be business no obi. Nti ya ma we ni nyina fa akoma na yente kasa ne ye. Na me bisa se ansa na ye be odeni was pastor no. Acho na waware. Me worry the year 2001. Okay. Now before that, also now when nje se obefa Kristo se wo mo be kwa kohwe onyankopon nwan so asofo because na sa say chechire bo ya kan wo hye one corner na say tighten too much into na wo mpe die na wo hu ye nti afa de wo ye wa adwen se wo be ma nyankopon afa so de age ni nwan de free obonsam kingdom no abo no ankasa ne kingdom. The revenue I catch no every baby the aba be blue baby. Ya nanti ni ama bebre mu. But no mo nyina no ya mpo nyankopon asem. Even though ye na ma ye te amen so no na me call sorry ma so e ko la ti bi the big team ewo asafo no asafo no oyibi sese ya one am betting one am try Christo se me kra na magin kwa that was in 1993. Okay. 1993 na me try Christo se me kra but me dene ye me kra na magin kwa ewo asafo bia International Full Bible Church ewo oyibi sese ya ikeme ya me ano man keda nanti basa because no mo nye ya wusu even though ni ya 10 that ye ni giant na me pese me hu say because calling na bi wo ho ana ewo so Millie Esther ya dwomtuni anansen ya beka Pentecost o lanche ne ndwom ewo ho na ese wono ankasa ndwom to no oyo obi ana nani nje hu se obe like obeto nwuma na but friend ba putupuru odi an me pese ye hu kwan a fa so a afedie obi ana wo mpese obe na woni ginyame ho na woni ginyame so but den na ofre no e ba ye sofodie ne ye pese ye tie ho nkomo kakra na me kano se ye kon sorry na de o kwa obi before bi to me go ka jo se unyame na me sa e wo so. Okay. Na edu be di na yes me apedi e ka ya mani be ti ya me ka se men ye be be ka ya se men ye but me ka se men ye no so me ka na da ene me mu ye de ma me pa ye me mu ye de ma me pa nti ba ku bi na eno so me de me ku pie ho omo he sorry na me ku pie mo na me ni tan frebe eno ka se me se asofodie no ya frɛ se ye but wanya me catch us o bebre me kan so na me bre ye se me na me bra nkata. Okay. O de kopum ha aye se to de bi kura ne ma me catch me supply do akọ supply be me nya o sika kura ni ntia o you know me bre wo ma and I'm no say no the be ability that say me titu mu say me nya ntuma no. Okay. Oji tu mun so no enema sesan ye. Enema so na me yo ze me tu mun enema sesan. Asesa kura ga no mu ha na me na ma me dia akwa brochi na de nyina aba. Okay. Aso bu di tu ha no nyankopon atu me nsem a me dia si me fie na de nyina. Okay. Me tu mun no ma yen shira. Papa mami mi saw. Wo ne wo yire tena ye no. Wo how ben na mafam ewa aware mu. Aware mu how de. Obi aware bia aware mu how. And de untumi enyi free mu mani yenyi. Because said asono baby am free. Asono baby am free. Me spend am tell me me ban na ze me yakapim ni. Okay. And me ya tantini people.
ena entity mu no so no eso no bia obia na entity e free iti nipa mienu a one more free baby faako two entity so any different the mo ba bi ya e ware ya come here to biara no more individual differences no e be ho and sana our real differences you know e be ba okay but yes that's what you are saying say e ye wo e na wa fa ato wo so say ade ato say e be ware if you want what you to say e be ware no then you have to first and foremost no and that's what see our real no ase afana we wurem and then the brain no if the brain ya niema yen tiase it's not yen tiade na sinti no urema SOMPA FM ebe ye problems with brain after me awu kwa urem no se wo tiase dia then ye wo betena ade no so ase aye niema ese na efata wo but maybe ke o nim so tie me dia me worry me ye wo ye individual differences e be ba ye be kasa wo dem but you understand you have one thing if you have one thing a different people okay I know so interested to be libya na ye ya there I no e wo ye wo sikase mu dia de sorry ye wo aware in terms of never be the normal aware na wo fe mu no and never be to Christo na because they say what you are the one Christian first. Okay. One worry you first be able to worry. But Kanya and the Ubu to me worry. And there's a worry or no Canadian family and sorry a mania or shoe or yaw or tie I the bawa you subject it to Christ. Yeah, Christo ni bia warrior was for worry Christo who's a warrior no worry Christo no worry. And no warrior mano. And so, see, on the assassin and no ye. It's all no assassin no free. Ah, yeah, but yeah, to say you can't go through the day, I yet to see a hole. It doesn't happen that way. A brand, every autistic. Oh, far, and near maybe one son of your father, you mother now. Over now, one on once you share a Germany and me, you'll be and I want to warrior. Yeah, you know what you are saying, and I will tell you, I will tell you, I will be some them to okay. But the one here, dream that somehow will become a better to us and change. Because you don't understand where you are sitting. In fact, what baby, I will tell you what you are here. Over here, you send a fatter. Now, my baby, I will tell you to educate. We are getting a lot of pieces from this conversation. You know, we always say, get to understand marriage. Know where you are coming from. Yes. Before you know where you're going to. Yes. Yes. That one is very important for every human being. Very, very important. Papa, where the mama generalizing no mostly. SOMPA FM. Asofunum bi wo ho a. Adentina ya wonu no mu bi. Wo mu ede nyankopon tumi animonyam hye ya wode ama wonom. Se wonye tire ema ne nwan no. Ya na wonom efa so de yo niema bi a ensem fata bi te se ema asem dodo na me bi sa we esanse enrada. Asem bi a esie sofo panyi bi oda sori ano as general overseer one na yire enete na yire no makwa akofa house help ya e kan se maid bi ababa awa ne ho twa na yire ni ho bia wo koma ekuo som a na papa no asori akogina akola no se opese one ne da. In fact we try so many times akwada no e ma ne kwana na akola no susuro se bia obebo maame na mane enti de ekwowie ya ne se that could be papa no take advantage ema oka se oni akwada na edanti na akwada na ye ne ho hwe ye onya ne ho kwa bra wode ne be ma be sha akwada na kura ne ka kire ne se wo sere no onja no ye virgin o ye bebu no nka be ma da sofo ni jaye
esa atena ase na wo sereye eda nyankopon ase se de wo hwehwe ni bi na ne nsan ka nyankopon de ma na wato firi soro ene de abere na woni fie nti no one ne beda no one ne da wie nso a obeye ne dia forever one ne da ya kwada na mpene so papa ne dai sofo ne yire da ho anadwo bia ne yire pese one ne kompem kurampo na o se o mabre enu ase na mpese me na o yenso se wo ye usua bible nti woni ma anye ne nso me so mabre na anadwo no konkon no ne yire da no asori akowura made ni dem no one made na kwa akoda eto aso saa akosi se ne babe ma wanya mfinhia aduasa nan ekwa aduasa num omo baba akopɛ eno no otu kwan akosua ade wa monone na waba woba ye na wo hu ababa wa na aduane a wo ye ma wo ha wo si treat no ne wo ya ade wo fie no na ni agi ababa wa no ho ama wabudo ama ne nti o hyase se wo be ababa wa no ema ekowie achi no o ka se na ni gi ababa wa no ho ne papa se da afere he ne ha nya ade obeti ase maame ni nim de ekoso akwada no nso hu se wo mo ama ne ni nyina ne se wo mo apie wo mo aba papa ne se wo mpene but maame ne de agu ne so se de enko an wo ginti no wo se wa pene so ne ba ne ni ababa wa na ware wo mo ware awie enso se ne condition ni se obema kwan ama ababa wa na ware ba still won ne beda na ababa ne nim se wa anti ase sa wa nhwa ware ne ma so Sompa FM ento no so ka se obeji atom but ni tirimu de no se won sofo ne nhia mu biem we na ne ba no ene ne warwie ye papa ne pese oba ne ho biem wo se won pene da ku bi ne ba ne tu kwan papa na adwuma wo yo no na wabie bi wo Nigeria ma ne ba ne se wono emomu na enkonkoye mefa nse CEO ene ono so momu aye chairman wo company nim akwada na kohwe mo adwuma ba akoso wo Nigeria ba ne maame akohia no wo airport ena wafa na wono mbafie na papa ne nim se maame ne ba na eba sese enti wo se wura ne ba no eyire dem na kwada na no ne da ne dem ena wo se wone na ekwa akoda na akola no so afa orange anasanka ya wode knife ato ho egu plate mu a na wo se wo ba bedie enti wo ka se wone ne beda na wo se da nya ade a wo be presence se wo ware ne ba enti wo nya se abususem ni biem okan ya papa na anti ase enti papa ne yes a to ache no ena papa ne tete na taadiem ena baba ande ne nan ewo papa na ya ase na papa ne buhwe kwa akiri ehwo no wo sa sorry ye ena baba no wo kɔ n'anim biem na baba no twen sekan ne se onim no oba ne nkyɛn a ɔde sekan ne bɛwɔ no sometimes na maame ne ba na wura me gateim ya wo mu eba wo mu door na no abɛwura inside enti wo mu dru door na no ba bia ne ba ne mpoma echi hwɛ ne hɔ na no wo mu door no ɛwɔ papa no ne akwada ne maame bɛwura dan ne mu enti wo mu dru hɔ na no ɛna wo mu tee sɛ papa no ɛne ababa wo no ɛpere so wɔ dan mu hɔ enti ne baba ma ne de ye na adwen se obetete mpoma ne chi no watie nkomo no na ne nyina no ne se ne papa ne se enya ade a obegya no da enti se wonya afa ne se virgin ne de wo ne beda akosi se mu ba akobewu na akola no so kasa se wo ya wo de se kan ne bewo no wontimi sa ade ne biem maame ne akola ne te sa no maame ne dimnika se oba dem ho na akola no so ate de obete awie enti be ma no no so wura dem ho bi omu bi e do na omura dem ho na no papa na antenefo ofo so nim sa girl ntimi nya ne hwe nti o yes a wo che amantam girl na girl ne de knife no waso mu se mienu wo ne yem nanim se ena ewo papa no eyem ena papa ne bo hwe ye wan sori biem sofo panyin wawu na yire na beto so ne ba na ba beto so edi nti na ya na nyame nipafo eya na dodo na no wo ema asem akwakoye wo mudesa no yemfa asem wei enya nsa sofo pon ya wo yire da wo nchen wo yire kura pese wo ne wo hia na osedabi na emom oba foforo ena ye ebinom wo mani kom ho eno ya na ye de ben ya okay se bi ti wa se ma wa kan ni na yi dia na me ka se papa ne de ya ye emfa to wo ya na ke de papa no ribi ewu and na first point na ewu ribi ekechiri the bit said they were down my papa oh
or say me all to shady. Asafia na say oba me ka tell say oye baby biano me enya yo go fa di sa ata no o ka say o na three or three say me all to shady. Okay. It means that all the baby be ayade. Yes, I think number 1 point. Okay. Answer any baby yeah. Then can say or you nipa to say obi biara. Indeed, or you nipa I nyankopon afrem. Our soup, our bine, our niyo, it be our adinibi, a time and you biara or you know actually. Thank you, nyankopon frewa, Sinyanka Wafu, Yamiman wa Fadipa. Now, when Yankopon insurance was higher than a damsel. And can the papa mua or fine Yamena or Jina near Juma on 2 mono. As I say, near Jumana, wife, I had the panel. As I said, a cat, a near me, I was in a carnage. And so, problem what is it? Into me, and you also, and what near me, and then you be more. And to get the Adano, not near much to say, the Brennan so yet, Nipa, Unanko, a friend will say, and Kawamra. The grand Bodimo, now wants to one. Or my say, young, that's the good start. SOMPA FM. And also says the I can't sing it. Was the Maokai na Mustafa. As I said, it's a Piara. Into me can't. Nipa sure I would get. Actually, walking. And what is it? And then I'm a problem with the and no worry. But the near the city. Or our you. And say, but what are you going to do? What are you but only the hero? And when I mean, Maduma, and you may not be fair from me. Said, I ran annoy you too. And a bearman at the farm. Now, the baby is the one of them and they were in. Because of my bearman, I said, not saying another chicken. Now, so near a little contest, I'm shooting me. It is a damn one time first. And son of our him. Anybody be now one time. And so what I saw, I wouldn't have many. Because Yami Prewa, we. As I said, what thing I'm Jumana over the Yanasi. Because over the Dimitra and it means was that problem now. We want to I want the better wedding. When now with the Antoa, who bear than Wabwa, the Dianaka. So who could have here now with them? I am man. And then will be the proof of our side. Into me, into me, I will cry and set out the floor. And think of why I will be some year now. I will be renounced as of one. Ya will cry more after Yami air one. Would young to it was the Yami about the county. And I won't dear no. Let us say a boom come after Yami the election. And one more young okay. As long as the car was in now, the seat there. Boniatia. Ayo, just a forum. The Unawu. Yes, I will mention. In this case, no, ma me no, ya me fan say, unia sofo no ne yere. Ese ababa wa no, ekum ni kunu. Ena ne ba no be ma no nso say, ne ma me ne nyina duru ho no munnim nkomokola na ekoso ansa na say wudie no esiye. Say eno no ba be ye ka bi abeto eye maame no ene ne ba be ma ne ntem. Asem we say papa sen ena obesi aka e de afa ho because ababa wa no be ekunu na ye papa na nkasa so panyin ne ba no say
ne maame enjai se obo na yire ni tiri so a obeka ama amansan nyina tibi se sofo panyina na amanfo nyina bu no edi ni die mano a ne wuo aye wonom eya no wo mu empese wo mu beyi na didi akira amansan se no okorepi ono ankasa na se ba na na se ba de se kan ya wo no enti eno akwaye asem bi a aye besepa eni ko na haban gisi etase no banim di fomo edi ba asem na obeka edi afa abusuan situation ya at the moment aba beto wonum so eswe the first place no maame no ikuno no emre dai eno o share oni ababa no e sha fi e share ho ene 1 2 e ababa wan na gisi on papa no be ye fa de no na se papa no na e de inteni yi a owu oji ofi ho na so fudi ifika woni ono le tia abaye wa ka o de sami ma we ni na no o de ka bo wa de che e ti maame no in the first place no e de so tuna na ase na ase so o bi samo kwan den na mo so a oni papa esketra agudi yake SOMPA FM akia de the free ever obemu se e ya baba wa no fun so ana se e ikunu en fun so ani ya 1 2 le bano se wati ni ane papa ene ne yire eyo now le yire no so wa ware le bani tino oni tu bi o mu se oni ne bano oni ne papa no e be it means that abayo no enya ni pemu ana mna no ware ye no na oye sabe e mo papa no na e hye ana na odi ye sabe it is obema no papa no baba ni yire na si free ta bi ni wa ani se openadi ko so ware papa se saba abrantia no kra de wono wote nkwabo na papa no edi ansa na wo free mu nti wono de otai na yire na chi na mom ne maame na wono ye sofo maame na se sofo na yire no enna ono mom eye se wanya time bia ma baba wa ne se wama na ba be ye kunani esan se wono na edi ni kunawu nti no se ya wo kan de na je se eye okan kata enna maame no eka otai no e be ye se ku ni mate but me ono ababa wa no so ni se makumo no fine se na onyi tu nya na papa no yo na se o fere ni nyankopon de be chane o de chane ya enfa wo ni nguase amaame no e be ka sem na to abon ti e yo baba wa na ni mate e ni se ni na ni mate yes ita be che ama enipa agua e wo wo agini mo wo mo onu nyankopon de we o de papa no wo na ho e be chane nti emfa ho ne na maame no ebeye ebeze maame no mom na nta na na meka no o ti afem na ti free ababa wa no ho be ade we na papa eyo shiro pele ka chiro e bi kura ko ka na meka dem sa dem ya o kai ti bedre especially when yama yenya ye tie so pa na papa wa no de ka sem ne chira if they say of the better form okay now when you say I asem ababa won touch me and when you are you could harassing unti rather no I'm that one and thing you are the quality of the level is why Italian because any issue and when so you need to get to the root. And so that way, the one who needs to be free. The boy seminal won't take. That's a who will be free. What about Tiama Wanasi? Now, Pedia, Umpo, 1 hour so for Mameno. What did not go Yamianim?
na nyame ede ono so ne bone ache. Okay. Aba Adaroma wasɛm a etwa toɔ sɛ yɛ futuo sɛ yɛ sɛn na apɛsɛ woka yɛ ne woni nkra. That's right, that's what I'm saying. Me fan be dia upia ni nsɛm ya bi sa me ya bia. Onya ko ama ya kwanya. Every share nyame nkofo atafo. Se ni ka ye mo je bi afusai wo ni muni. Ya wa kwanya ze ye na tre boni fate wa ni bi ya ye. Na ya ka insu ya dai bia enyen so ahye. Ya de kunyame anaya bia. Ba bu hai. Awe yen free. O how bia. E wo ye so emma nyankopon suda o de ahye no na ne bo agi no. Ama ze se wo duru da bi ko na wo da wo di ze wo ye so for a. So e te da bia na edi. Because asem ya okay. Asem da bon tin, don't be happy. I believe mo dey software. But a software no so to tell you accept you or you ya mu ye. Umwa hodo no. Na software. Eto da dia e ma yen conclude another on issues when you hear them. Mo mo dia se be yem pension mu afan ya ya better. Na ye bua sem no amana wie mu die. Se mu aba e dia ye dache enantie. SOMPA FM. Cause ya no ni ta na ha. Abi ame hu ni ze. Ye ti asem a e fa asem ni trinity aye le ko. E bi fi ba ye no. Ya na mfa ye hu se ta ko fi afie. Ase ade bi a wo ye no se wo fi afie a. Yeah, ni emani wie mudie enso emam amenyankopon so efato ehwe nyam. Amen. Amen. Papa yenso ye beda se de ye dija wo eye numeri anase Numbers 6:24. Erade nhira wawie na onhwe wo so. Erade nti nanim nkyerɛw na onnom wo. Amen. Erade ma nani so nhwew na oma wo asomdwie. Sɛnea onyankopɔn ka kyerɛ Aaron bra wode na asɛm so ma Moses sɛ wongo ka nkyerɛ no na wonsi Israel fo sɛ obehyira wo mu no. Saa asɛm no ana ɛna awie MWHO asɛm OHENEYERE yɛne apamfo nyina da ye ka kyerɛ sɛ sɛnea Erade ka so obehyira Israel fo no wonhyira wo enkosi sɛ obɛyɛ nhyira. Amen. So anytime we ask some better to friend and I'm kasa. Yedase yenso yedawase papa busia osofo asari ena yene no etwetwe enkomo no Living Prayers International Sanctuary yeno ewo kasoa ono sofo baako ewo ho ena yene no ekodi enkomo na busia afa yenko enhoma ne so. Esemwa ye kan ye nyina no de wowo ese edefa ho. Ipa chow asemwa mede ye mfato ho esi eye real life story. Sofo ponwa ono ankasa ne made. Kwa force akola no ne nada wa bla akola ne nka be mada. Ekọ wi akira wa settle death do them apart. Nya dia obeja baba ono ankasa menim se shebro se denyo ne ba efra kwantuo ma ba ne baba akope ono so abebu odo de ama baba wa na enkomle o se wompene but ekowi achi no wapene so ama wo mu awale still opese woni akwada no koso ne ba no ne akwada na tie se wo yire no ono so epese oni ababa wa no eguso etwempena akowie mu se ababaawa no ba se wo force no so wompene wa wone sekan so for maami munu yakum adan a wa mana yakunani wa woni kunu sekan ababaawa no so ene ni kunu se na maami nti de na wo kunu nsusu ye na ye ene de asofo aka brabo mu nsem asofo de ene asetene mu nsem de waka nyina no de wo kafa ho no 0260
196064 0260 196064 and now 0260 196065 0260 196065. My uncle will say home run. Midofin Pacho, good afternoon, Dean Baby Akasefri. Good afternoon. Do they do? Yes, ma'am. Tell my mayor Pacho apom to saying. Boko na use. Pacho Yanko Pon cry wa hase no masamo eda be maso awie no dear worker. That's it. Medical na esa one day mi ba mo ho na mi no be dia mo ho nso. They are no actually. And then me did 2 Jan went to Jumedi na she ye wo me Pacho do me. Ye ben do me market ne pa tantra anase Green Hill Street anase Watermelon Street. O de we program na be kasa we kiri. My entiel. Na achi ni Pacho papa no ezi ewi pasta. E osopo Asem na esina anase de okasa ye. Osopo na odi again that. Osopo. Sofo panyi pa wate asori owo asofo a wo mo hye ne na ase. Hey. Another program media another very very strong one. And again so nya de papa bi wa da sa e ta ka obo mama na amane. Wa ka mama tum ke me ba pia bu chapa o sa be wa preso. I think that mobi sombra wa na on be continue. Bye. Baya dase na chese wosenka wobo maame no amane yo ma ye free do the do na ye nko menua we say so mpa cho udin baby akasa frem dofo. Hello, good afternoon. Good afternoon mpa cho udin baby akasa free. Ajik ka so pa pa cho so ho ye de ya me adum obi ahụ ye pa cho ma ye ntie we mama asem ne se womu ne sofo a woni ne kasa yi o se ewura ne kan se o ye vegi no se ne o pay bia no ene wenye nkine no owo ni o hia de na o de beye okay sebi o mami nye omo kan awurade no yo mu ina na to be course right here bebre wo mu a ewo ni omo fife ebi timi ko mu kwa japade ebi timi ko mfo no ma bebre na hono so na ba be ti SOMPA no so ma me no so mu no de let them wa on kana ntu na etu onta because ni mgrasie kase wote oba be ma no so ono so te ya sa na mo ko dem wa sa asem no eti intimi stress of mami on kana no to network okay then ba no so hwe na so obetwi ni kan na di nsensem ba esia no owo Nigeria owo hwe na eduma so omo party omo no menyina no mo nkotra Nigeria no mo bra ye netu ya ka kire won no that's it. Yanso yada se pa say Mike aso asompa busia 0260 196064 and 0260 196065. Hello Mpacho. Oh, too bad. My share say and sabe kan we ya betimi assign abebiem. Hello, good afternoon. Mpacho di baby akasa free medofo. Okay. It is a man of the Amanian who deal with. You said you would be and we to see you. It is first time this one thing in a Spanish culture. It is our culture, Janet Chester. It is a now where you're crying a day one. Or let me say for I am a crook and I saw do the day one. Or let me command. It's man no deal. A day I pass all the people for that now. Ya ko lai di bonus Mami no do you. Mate. Ya na obechi ko akasula. Na udini baby akasa frem pacho. So there is a man. Let's say katamancho.
Ma Teresa da sepa kanta man so Teresa. Ma te ye beba ho nanse e ba behwehwe why? Mate. Simon train. Ah, Matimon train. Ma ye hwe na ye fa we say me pacho. Good afternoon, di baby akase frame me dofo. Kim kasese Ablekuma. Ablekuma, odi ni the same. But you offer effort. Is that for pacho yentil? Pacho dey no mo dey wan ya dey because ga ba ni tan na papa ne action tan na papa ne ho kan na o me papa ne ba no sisi abuchi da na ko ba do no dey so ko tane kula but papa sa wa le no prema won wa le ya e ni ta ge so so do man ne ba no so wa le na me ntwa wa no ono so pese wote ne ho free papa ne ho but na woni baby anso o free fie ho obekọ nti wa ye se ne o wale papa ne ba na no beboa na ma woni papa ne ntem wate. Okay, that's enough and abuwa ne de. Ya asemu. Ko onisa ko wale kra na ko be je ko kra gidi be na bebe ni bebe tio na so no mo ne na. Okay. Ebe ni na ba ye de wunye be ntima. Abaye na ko so problem ko so fa ne ho aka o de ni de so ne ba no wale no. So I asked about it. Okay. Okay, bye-bye. Yo. Yeah, that's a pass I want so offering, yeah. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. No, I'm home today. Pacho, ya who you pronounce way? Your friend is called Mr. St. John. St. John, Pacho, you friend if you know when I casa. I want you to make you name mine. Apam. Apam Dada'a. Jaupa. Aboni tirinko wa ha. That's what I can say. So for no dear, so for no. And yes, you got the anti with you. Yanko Pombo, Papa Ma, Nita, Bonima, Nita. Then you know, be anyone who born now to me. Then you will be a and I will be sick of me. And after you show be bored here. By young son, I may be a my enemy. And I get young Pong for yes, I did. And in your means, you say, you win your man. And the dear through Bonnie. Now we are talking here. That only what they what Uncle Rip what. Madam, you see, I don't know, want to meet that. The year castle. The man of the Kuna. If you want Peninsula. They want in the year what to know your Sabonino. You will be in one, only Bonnie, I want to meet. But a minute down won't keep on conquer yet. If I was to me, yes, I know so your software. Mamma found software. The ceremony, nobody in a mamma would be in your software. Okay. You could be at the near money, who got the way out. Yes, now, dear, we pass after our Moya from software. One after I was there, the financial degree. The ceremony, common friend of. Yes, Mama, bye. Yo, bye, that's a someone so friend. Hello, good afternoon. Afternoon. I'm from La Paz. La Paz, some Pampa Choma Yentio. I told me to come no can you say, Coco Donna to Case, a crown of 1 yard here, and need them in June to take us a plan on me, Mamino, and Pasano, no, Mutifio. In case you are Plano, to listen to my minute here. You say, or contact them, Mamino, and you don't need because it is different. All the job, everyone saying for that family there. Or no, I said all the attending to me and Nicholas because of pastor. In the ground on Yeshi. Okay. A ground on Yeshi, pastor on Yer and Yer pastor papa and Toya pastor papa to me, yes, I did. If you're the ground, the Yen young Madia, or ya, I saw you calling in meeting or yes, it's a mamino, so better and not tomorrow, can I know to person in Zapidia. And you're on cut the operator content, banana cannon speaking, please. Yansia that's Yame and so in shroud. My Yanfa will say, hello. What aroma, Troll Fresh, dear no one I can Casanfa phone him. Why? Okay, my auntie would deem baby Acasa free. Ngwa barrier. One and wine name, but Miss Bannister, all while after Dano. Although what a compare go to Papa, you or your musso. So Papa, one more film, go from the other man. So that I'm not enough. A bear balloon with you. You know, if you are only
So almost call to you one bump at the papa. Don't teacher as you. And son will go to another war. Okay. One and a collar, we call so a banner unit. Yate, yet I say, we see how send near dinning in our SCA. Or some men frail one cassa were full in tea and one nam. I saw for no binum, a be ye juma, doctor, prophet, or drew. Ay, yanka say papa and any juma, was some perfect dear you see. Ah, where yamini pan kasa. Ye wa asofo no mu bi wo ha sida o ye onyankopon ni papa mango day wa ha sofo solo wa ha mi ankasa me papa Reverend Apostle Frank say ya wo no Victory Charismatic Chapel International e wo eye patase kwada so estate echi ono ono so o ye nyame ni pankasa ye wa asofo no bi sofo imam nyina asofo erekemo o mu nyina nyame ni pankasa but ebinum wo ho a wa ho pe ene wa fu enti ena womu omaye wolf ena omudi nwan enwoma ena edura womu nti yema ye nina ho na ye na ya papa sofo asaren so no so ye nyame nipa nkasa ye na se ne ye woni ya hye no. As for me dear my sua a lot efri mu nti said ye sika na de sua de me ametia me sua bi unsu sua bi nti mo bro wasem fie production line no ne frɛ ene ye nche wasem ne nyina ye mfa de sua frim 0509 438 463 0509 438 463 0509 438 463 no ene ya ba wo fra ubenyama me na me nua be ma Jeremiah Samson ase apam dada Augustine afi ma me akosua ago aboaje akosua nhira dondo hima ya na wo nyina se midin de OHENEYERE ma me ekua YEBOAA ASEM abronya odonfo na ma da foforo ye besan ehye biem ye sori adwa so ama eye for God and country dwumedie no Professor Dela Bochi e de aba beto aso no na ye fa akonya iso emfa eye a happy birthday so nonko emfa emma berima yaw dodo na afre oboga yaw ai wotonua e wo Sokoban Wood Village Kumase nyankopon koso enshaw me ankasa me maami Janet damprane ya wo ye your friend is saying CSU finance administration wono ho ene wo ye adwuma ma agency en kan cho se onyankopon koso entutu anamon ensibia ekron odo papa ye ntino nyame ma woni won kwa na emen sanso ena eye Abbas Russian ono so o mankan so spend love mensa o se enkan cho so mo awodapa odo papa ye nyame enkoso a ema nkwatente ahoden ene apomden ewomu no ma ne panyina emuso ewo aboboa ano Russian se odo osia aha na ye de esie ye sori edwaso Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi anim says a prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wo fa baby and ajujo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic.